Ka Meghalaya International Exporters Chamber of Commerce hapo ke jinglam jong ikong doli khongla badi secretary badi ba Su Meyo SNS Sayo spokesperson klai kendu isembut menteri rambak kejelau badi pe transport masing balang dhar har step jong ka arphunriu tarik jembang arjar phunriu hapa wot hotel kini ke jinglet jongki kalong halor ke jinge ke jingjinjan jong kinong khai ki badan ye ki kalirim Bat kebah pendon kam ban penbha ye ki kot kali om tang daga benta ki kali he kumjuk ru wad ki kali rit ki kali kamai bat kali kitmar. Na kali ingkong duli khongla ila itu bahadian ke jing IT ye ka memorandum usumbut menteri rangba ula kular banra ka kabinet ka benlong hau benai banwan krang ban yo ye ke jing menjur banwara no daga D1 time settlement. Ila itu bahaka memorandum la tho shai ban itu kerpang ye kalirim la kidai bahe barbarit kabri kawai kalat ban aikam ajam hagi caka kendong badsha kishnong kithau jan khapot barkidan kali balarim bomdan kotshu bajulet bu omar la kerpat ek sarkar banwara no da one time settlement naga benta kini kali uba Su Meyo SNS Sayo la yatho bakani one time settlement kantri kamlang habaro ka bagi jela baling ba kani onyarap ik jingsiu ik kot kali banla ban kamai kaji bat kanlong ka jingyo nong ru ya kinong khai bat kitra jela ulang bakum ka kunhon kim ya kendu kum kaji isi hendrai na keleng ka jela lawan lang banyak tililang kuntuk ru kibana Garo Hills banjante hills barok ka wei palong bakadau bampen pha ye ki kot kali ke dei namar ke jingsnio ka kamai ke ji ke jingdo doyong bat ke jimom trekam ke exports bat import Nga day kong doli kong la day exporter bar secretary jongga Meghalaya International Exporters Chamber of Commerce na po ki di menta kasngi ni wan ye kendo badi Minister Transport kadon ka meeting ni na baro kelengari kasi jentia ban gisnge ngo ru ya i minister lembat ya ka sarkar ba kilap diang ya ki jing jungi ki ba ngilawan bu akmat joki bat kila ai ru ke jingkermen ke proposal la yele kat bala bila ai ke proposal ya ke sarkar bahkan consider ya kita jing jungi ngakum ko way ka exporter nakaliang jongaru nakaliang member jongaru ngasngaw ya minister transport ban nga ai kublay kerpang yo chief minister bagila ay ka proposal bakin saya perkat igin gikam jongi kimang kwi inti bakin long siya ti nga ay kublay biyang sa sin ni pigi presro gibala wan mantakas ngi ban kren bat ngi ti jingkermen jongi kalong makakam jongi kanong day ka proposal ka bang ibu akman menteri ka day kikot kali kidon ngi kali jongi gibala rimba ki bomdon kot syu gibala slasyu gibatri sa klaw gibatri sa tap gibalik bu mar artat ting request siki ya ka government lengba jong transport minister bagin singobaban wait no ya ka fees sini ya ka fine bakin ayang ka one time settlement naman taki kali ta hakane bladep nila ay ka petition niki baro nila submit ka petition ngina daw ki na penusla nila ay ka way ka join memorandum ya ka sarkar lengba jong transport minister ngito so transport minister hi bain siobha ban consider kamtam mi gitu ki kalirim namar kitu kidai livelihood jong ka area sethi balada ka effect gitu amtang ki driver gi ban chitom rela da ka ne ka export ka effect kan chitom nado ki kentai kena ibadi kwai ibadi sya ado labor ado driver ado ki try kali ado ki exporter wat ado ka sarkar kan do revenue tiga jengkar pat ke jongi ya sarkar kan skau ba man ai one time living kadap kadai kesingi ke ban sakan mau kesingi ke jengkemen yang gibro ba menta kesingi kala dai kesin ke baar kabingi la ya budi ni gi kam jongi hagaba u transport minister jongi isar singapha ula kularingi bangun pendep keluar ya kene kam kadai ke khobor ke bah tang na benta gitu babat kali bae tang na benta jongi ke bat trok tang na benta gitu ke badan transport wat igi kali red ro ki number stem nadu i alto ki pick up ki e borok ki badan kamai kaji isa ilabu daga special one time settlement ila pan i ngi ke memorandum menta indra se kabinet bagan long urlong no aga por ke babian
ngidap da gajing sungu ya isa khamtam ikan ke sarkar ya i CM jongi ya arngut ki deputy CM jongi ki biar don lang hakti ke jongi kila atristom nak bentak jing bha jong judge menteri jongi claim dan yo khasi garo penar ne boro kila wan ra ikan ke one time settlement scheme ya boro ga badan hapo state Meghalaya jongi but ni don gajing kemil nanti balamba kan ke one time settlement kala wan yarap jongi kabar ro kian khamtam jing seo jing tada ikut kali jongi ba kibrio jongi kin khiim yang da kawai kor kom im bakin la ban be ka kamai gaji bakin la ban pe ka yeng kasem gajing don kam the responsibility jong pa bo kamai kali jong pa bo nya trok jong pa bo penya penyeng mo kam khai baji khamtam na mata ki transport jongi bodon na kaliang pon unsla na liang dauki na liang garo hills na bro ki jaka kamai gaji jongi lamba kan ke scheme ni community but ni don ru gajing kermen bakade gade gajing ku ga kraw tam dang mata jaj brio jongi baro ke basong po support sam de kasong Meghalaya ni da ai nu biang ye sas ngam ha ba ila ya le stom ban pande bikin kam pan menta kasi ni kendu tang kum ke GAC kami don menswa jong ga East Jentia Baru Jentia ngila download baro napo baro Meghalaya ngila download nadu na Borsora nadu na Dauki nadu na Ponsla nadu na Garois ngila download ang ni menta kasi da ka wei kesur da ka bang ye telilang kenang begin pois ka thong lamba ka jing alam nanti jong deputy CM jongi isa sam hadha ni dap da jing kemen ka kraw but ni IT ya kini kam hai balamba ke jing ruat jongi ni dan tang ki jing doai but ke jing ku kerdo ban ai windong kata ka kam ko ban long ko bajop ku blei che jago ku blei ko ku bi bar ila iPhone ni klembu por ndrei ila iPhone bang kelama iengi within this coming June it will be closed and that's a good news ni klem dawai ka por ndrei mai bilang ba hapo June it's close next week in Sara cabinet bakin approve ya ka bill badan kaman approve mo na ka one time settlement it's a dues like it has been long time bakalay bengi klem ya siyo kot kaliba daga daw ba sniyo ka kamay kaji naga daw covid naga daw ba jing dunay transport dag jing du dong doyong jing pendik sikilain no export import tere mai ila so kyai kan ka kam ba ngin sa pendep as soon as possible within this month of June jing joko kraw ka jing komen gabas gabang la batay syu do kan no namar dangi yo ka jing map ka de jing kerku nama mata pila i ka jing jar ka kamay gaji kamde ka bakai kala long ba ngi ka shpo tung ka ring ha perkhat ya ka spa ring ha perkhat ke jing jar ko kali jongi de ka jing siu ka long ka bahe temata da ka jing rap jong kane ka sarkar present government badon mata ngila banyo ika one time settlement anga tharai ba hapo the whole India hi kade ka lenti jam ba isa deputy CM nongkong habro state Meghalaya por bro state of Meghalaya kade ka Meghalaya kade nongkong ban wipe off yaki one time settlement scheme kade ka history be create me na wanta judge brio jong khasi pnar garo baro mikir bhoi war ubon hapo ka pot sam jong Meghalaya kade ka jigir ku ingi bar claim den yo shileng ya no claim na pani ko disniu ila kloi ban pani kala ulti ban yarap ni bro mo tagare ke jigir ku ba ingi kin ba na mangila yo ke jimutoi de kala dan kila implement tagare ke jimutoi ka bakra ingi dengan ada yo presiden jo ka export import ke luar negeri na penusla ngadai kerteng liburan kongbinan ke ka jingwan jongi ka meeting menai ka segi ka dai ka sin ka baar ha ka bayadai bat ki kam khayi pateng jongi ka bayadai export importer nak thi na po dauki LCS tengila bon ke jing ya kenduk ke jing andrai hadin mala kenduk la arsin kadon ke jing kermen yangi bangin dangla ban ya lenti wiang ha gajo ka lenti ka ba ki paj ba jong ka thain riwar jongi ka khmit lenti ya kane ka yau ka hat bangin la pulang ta sa ka ba arpat ka jing kermen ka bai ai ka ju kumbala akren ni presiden badai na ka dauki bat nasa jantia kaju ka ayo kato ndrai sakawai pat ka bang skul ternat bang penmi mena hakabaya dai bat kai bordar hat jongi kayo ka LCS bangin flag and grade dak bat humai kum ka than penusla jongi kum ka perdiwa kan nong scan kan nong jeri ila bu proposal na benta kita lai terli muktapur te kadai ka jing sngau ternat na kaliang ka than riwar jongi bat jantia bat khasi habang iyo sngau kita ki AKA bro khaj ibana kaliang ka sarkar ka don ka jingmut ban le kita khanang bagi pajba kinong song senong jongi kin la ban imja na to ka yo ka te na kaliang jonga kum presiden tharai tang ita suanga ai ika sarkar bukan ne gaski jong ka jing sa jing kan mau nak benta kan na jing ya lenti jong ni kumbala ong tu kinong kren ke bas kmat te ni ai ngu
nakaliong Deputy Chief Minister ubala simkia ya kena kam ula kular ubah laong lara ula depto iki memorandum ban ra sa kabinet ban pen urlong ya kena kam kabangi nila semjing ya nadu baka haikut kala kta yang ni ya kita dikamai kaji jongi kamtam gi pai ba badon sa gi thain bodar ba mentah kada piyai piang do lai sangsot nadu ki barit hadu ba nya kali ba di kuai dong ba di paro kijai kam kijai jingkam ki ba la isur khe ki jing kenja jong ki te thai sang thain boda ta galong ka jing ma wat ya ka yai ka yen jong ki pai ba ro ha ba yai yen namar ba la ting ba nagilyang ka Bangladesh ki khar Bangladesh ro la wan tur sangi kumbaluju yo sngo man gi por ba kini gi nong Bangladesh ki wan attach ya ki pai ba jongi ki ra ya ki kali ki ra ya ki baik ki wan tu ki wan klim nasurok ki khang mau ki khang lenti ya ki pai ba ta menta kala long ke jing sngo ko ba ni nakaliang jongi ngim la suban kren kumno ni ai ke jing yaro yau Deputy Chief ubala simkia bat hakaju ba por ngi kentu yu uba un ombu por slem ngi ki ATA adu gitu gi benai jon kat bala pun pendep kloy ya kena kam nang ba kikali jongi gi yo ban ya kamai suk stu kumbar ngi ngila bu ya gajing ayo nakaliang jong kiru kila pular ban le ra sarta ka sorkar kermen bagi ni gi baro kinyai be ya renti sakawei umba ong la kren we nong kren bana liang penuslah wana kaliang jong kini LCS ki bagi sorkar kadang perkhat mentah akan ke present government kalau perkhat bah kan plino nak thain tapur nak thain khasi nang tu te ngi kerpat nak kaliang jong ka sorkar ban kan yai buddin ya kini kam nang bah ngin yo ban pli ni yo ban kayi pateng hakini kita ni ba ka sorkar kala mang kala perkhat tu nimdon ai kentin ban ong nogino na kaliang jong ka LCS jong ka kuliang ru kala don ha ka proposal na do mensua teng ha jing sala de tang ban pli rai haduk menta kidang don ki jing yu yo ki don ki jing thot na kaliang government di ba dang sa teng na ke dan kerpat yang government bun budin yang kena banten keloy yang kena gakam tang kita kentin boleh sibun tu boleh undon bengkat bat ngi bat ya ke sorkar bahkan nang yai sakmat pentelun ya kikam baya de bat imlang saklang habaro hi ke state mekhalaya ban long circular ya baro boleh sibun